Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu silin sang puya. Kumin January ni khatatanga tunthangin Mizorama dengue shikai mi zani somni anom to. Mizoram Rajya Sabha MP puke vanal venel Lok Sabha MP Louis pu vanal zamate chuan Mizoram le Myanmar in rina zorin puya Border Trade Center din thoi tulanti thu External Affairs Secretary nena anthlen. Darkar somni political chungin Manipura boinel en thamthenga omlo. Lok Sabha Speaker Om Birla chuan International Yoga Day chuan khovel muwa tharau lama India namzera nga pholang ati. Kumin January ni khatatanga tunthengin Mizorama dengue shikai mi zani somnianam to a Health Department Noya State Vector Borne Disease Control Program SVBDCP hotu te nena tanga thun danin kumin chung thanga le chan vel chung hian dengue shikai le kai lo mi sang ni zare som ko pasre endik to ani a anjinga zani somni te chon hershi an kai ti mu chu ani kumina hian dengue wanga nuna chan an omlova nikum October le November thla khan mi panga nuna an chana Aizawl district ami vekani sixer malaria shikai po hemi hun chung vek hian mi sangkha jasari somthum palian oma nuna chana namlova Mizoram Indiaram state jinga sixer nana mu chu tamna ber ani Mizoram Rajya Sabha MP puke vanal venale Lok Sabha MP Louis pu vanal zamate chuan Mizoram le Myanmar in rina zorin puya Border Trade Center din thoi tulanti thu External Affairs Secretary nena anthlen Rajya Sabha MP le Lok Sabha MP Louis te hian External Affairs Secretary East pu Sorab Kumar Chopisa South Block New Delhi an koma Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMTTP Road lai mek chungchang an soi puya puke vanal venele pu vanal zamate chuan zorin pui tu paletu in car motor kong pui sia lai mek chu leile napa ngai formation cutting zo ani to ti report an don thule motor kong pui tlang nuwa chau Border Trade Center din ani chuan a building sak chung tenen masona ti ko tai the thu Pusarap Kumar hi an shrila Pusarap Kumar point kong tlang Rural Trade Center pe manani theinan malak thuani tur thu soi ani External Affairs Secretary zone KMTTP road lai na hiam harsna chi sang sang awangin na tho chaka harsa thule tu na ero chuam na tlon veu to thu te asoya Bef Bengal atanga chimti pui lui kal tanga Mizoram bungrua aron lu huna chuan Mizoram mainilo marchak state dangte tan po chenfak tak ani abe sei thu soibok KMTTP India Sarkar le Myanmar Sarkar ten April sakni pareta indemnity thung anji hmanga bultan ni in pu vanal zama Mizoram Lok Sabha MP ni lai ni a India Sarkar tirin se tu longchor munatang hian peleto thenglongin anlo fangto ani Indian ni khan bil khlir ko waching to Paul chuan bil khlir Joint Village Council kal thengin Manipur tol chung boina wanga sahimna zonga ral tan bil khlir ommek te tan poisa fai cheng noi khatan pe he poisa bil khlir ko waching to Paul member te tho khomani a cheng singa ve thenin bil khlir not le South VCP te hnan hlan ngalani heti la hen min tlai dar nga thlanga Manipur tlak rama tanga Mizoram ron bel tu hi mi singkha sangkha jeru somko pakwa antling to ani Lairam Iswa Krista Baptist Koshan LEKBK Assembly chuan Bangladesh atanga ral tlan te tan puina an hlan LEKBK in Puilen Assembly na lorel to angin inrin ni khan Longklai District Bungtlang South Khua a Bangladesh atanga ral tlan te tan puina an hlana ral tlan te tan puina ta hian bu fai begre le pon thua thanem takan pe a Bungtlang South tu area secretary quarters atangin bu fai le thil dang the ral tlan ten hen an pe ani Tudin huna Bungtlang South ta hian Bangladesh atanga an sahimna zonga ral tlan hi chung ko som pakua puitling la no pang an vain mi somret pathum an ommek ani Indreni zanjan re to dar som khatvel khan puanal bek moya late building chong noiber te opticals tarmidor champhai veng thang ompui venga mi chu akanga he tarmidor hi pukelaram hluna champhai karot venga mi te ta ani kang me chu khiana satmai na bul hnaya mi tlomngai pung khom tele Fire and Emergency Service na thok tu te tang rol in an thel mit theya kang me chu chan hi electric current kal sol wang ani arin om thu don ani a he dora bungrok kangrol huzong hi cheng noi thu man vel ani rin ani heti lai hian champhai kho pui chom tu tui pui lui anut na seta wangin ninga chung jun som poli ni lani tanga nimin thlangin tui pam thein ri lova PhD department ho tu te thne tanga kan correspondent thun danin tui pui lui hi thlit film zolo khopa anuta wangin mi pui hna pek tur tui pam thei ani lo ba ka tui an pam thei hun tur po hriat thei ani ri lowani tunchuma tui pui lui nu hi tui nut zong te na NTU zanga som poli thing te kai phahiela tun hnaya tui pui lui tui la nut tamber tum
nia hriat ani a tuin chan hi hriat ni chelo ma se tui pui lui hna lama mi malkong lai le in hun lai wanga nuna sa ani rin ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Darkar somni plikala chungin Manipura boilen thamthleng omlo nia thu don ani public curfew po tuk in darnga tanga tanin Darkar sompani chung Valley district Pallia thadulani dona Thobal district a jing darnga tanga tanin Darkar sompanga chung curfew thadulani bok Manipur chief minister N Biren Singh chuan voinhian imphal so sanin New Delhi pandona Nimin Khan Manipur Rajya Sabha MP Sana Joba Leshemba state minister le MLA thanem takte chuan tharum thona thleng mek chungchanga prime minister Muturin New Delhi ano panto bok ani chief minister Puzoram thanga chuan Nimin Khan Manipur chief minister N Biren Singh chuan phona ronbia in Manipura tharum thona ti top turin atanpuin aron dil thua soya Puzoram thangan Twitter account asoi danin Nimin chun dar som panhila cham vel Khan Manipur chief minister N Biren Singh hian aron bia a Manipur boina tire achin fel konga atanpuina aron dil baka Mizoram mete omte himle thamung taka anom theina ta na the top chua mala turin aron ngen in soi ani Puzoram thanga chuan Manipura tharum thona chulung che thlaka ti thule borok tha om theina turin a the chinchina tanlak ani tur thulo shrila sarkar lai puile Manipur sarkarin borok mon om theina atana ma an lak chu Mizoram chuan a thlop te sei bok ani Mizoram mete omte himna atan sarkar ya tlongai polte point the to pan chuan in chief minister chuan N Biren Singh hi ashila sarkar chuan an himna turin the to pa chu ji zel don ani ati bok Manipur chief minister hian an state a boila intanti live vel Khan Puzoram thangan remna siam turap law minister puti zelan tlonga ka ishuai peace mission team Manipura akal alorem ti tolova tuna atran hunron thangle tangna chan hi Manipur tlangrama tanga zo fa te inhumim na zonga Mizoram sing chuang lo lu tak nuwa Mizoram mete omte din hun adir thong theidona ngaina omwang ni theya angai thu official pakhat chuan soya tun hmaya MZP le Mizoram mete polte income na ra chua po ani mai thei nia arin thu official pakhat chuan soi bok ani silchar hun puinei mete pol pakhati Mizoram anvau nuwa silchar Mizoram house a ven himna khawle zola kalpui ani a silchar Mizoram house deputy resident commissioner DRC PS kap tlonga chuan Indini Khan thupek chu in Mizoram house sunga lu tu te reng chuan duty te hena tunge an ni ti fin na chiang taka nen tir turani ati a duty officer the assistant resident commissioner lung ona tura mani ni na ti chiana nei te chau silchar Mizoram house sunga lu phalen don ani he thupek ki man ngal turani a thuli omma tan chuan kalpui turani bok hetianga silchar Mizoram house a ven himna khawjoga kalpui ni san hi juni sompalia All Assam Manipuri Youth Association AAMYA 10 thu siam baka chanchebumi de koma Mizoram le Rural Life Party MNF anvo wangnia thu donani a MNF Manipur tlangrama chengten asanga enrel bolna annei an thopa wangin Mizoram tana poi khuen tum thuan soya juni sompali tanga chu tani thum chungin MNF ta hian an thu hi an sud le turani ti in an sud lo chu Mizoram tan apoi le don ni in an soi ani hetila hian AAMYA 10 Mizoram sarkar vona tana tun thani somni pathuma tanga Assam le Mizoram in kalpona danan tum chu nimin ve khan an thul thuan puang le a an thu chu danin AMYA te hian Assam Manipuri mithiam sang ten an thil tum su le tur an ngena wangin special committee to khom chuan National Highway number somnga palina dan an tum chu an thule ta ti an tar lang ani silchar Mizoram house 12 vel hi tuilian in chim na sada wangin indini tang ve khan mi khwal thlen the ani lo thu DRC hian thu chua asiam ani Lok Sabha speaker Om Birla chuan international yoga day chuan khovel muwa tharawlama India namje ranga pholanga ti nimina international yoga day pola Brahma Kumaris 10 in common bo saya he thu hi soin pu Birla chuan yoga wang hian mitin nuna athazonga in thangna thlenga ti a yoga mang hian mi ten rilru le taksa hriselna ane the phani ati a India chuan ngai to na ril man ne thena konga khovel akai hruai ti asoi bok ani Chanchinthar chati topna na tang pui kumin January ni khat atanga tun thlengin Mizoram dengi shikai mi zani somni nom to Mizoram Rajya Sabha MP puke vanal vena Lok Sabha MP hlui pu vanal chamate chu Mizoram le Myanmar in rina zorin puya border trade center din thuai tulanti thu external affairs secretary nen an khen Darkar somni politikal chungin Manipura boina len tham thlenga omlo Lok Sabha speaker Om Birla chuan international yoga day chuan khovel muwa tharawlama India namje ranga pholanga ti
chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani